أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude o hanaɗo yettede du'ano nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeeɗo mi salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan kala heɗitiɗo nde yewtere ɗo o sakitiri nde ɗo sabi Allah jeyaɗo yimɓe aljanna. ɓawo ɗum ɗon haray hiɗen ka Facebook lawol kisal ɗo e ka radio lawol kisal yo Allah hisin en aduna o malno en kadi yewmal qiyama. haray ko mi andintinta ɗo ko toɓɓere wotere ko musidɗo meɗen landi ko wiyete kon lekki yorugol ɓernde. Allah no inni ka Qur'an kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ko haqiqa korni ka dow ɓerɗe maɓɓe sabu konko ɓe woni e faggitade. si ɓernde goɗɗo yoori ko honɗum wonata sabu fiyo ɓernde nden hoyu iwa ko nde yoori kon. ɓayne laaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo huyre wotere hino e ɓandu bani adama, si nden huyre ɗon nde moƴƴi haray bani adama on fo o moƴƴi, si nden huyre ɗon nde boni haray o fop makko kadi haray o boni. sahabaɓe landi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko wonde woni nden huyre. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ko ɓernde nden. bani adama ko ɓernde nden, si ɓernde nden moƴƴi a moƴƴi, si ɓernde nden boni haray a boni. si ɓernde nden no yoori haray ko honɗum woni ko hoynata ɓernde nden. no hoyna ɓernde nden piiji ɗiɗi ma ɗum no hoyna ɓernde nden kadi piiji nayi. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki hino hoyna ɓernde nden jangugol Qur'an, hebbingol jangugol Qur'an no hoyna ɓernde goɗɗo. ɗiɗi ko hoynata ɓernde goɗɗo kadi ko heewgol anditigol fi mayde, andugol wondema pellete a mayey, ɗum ɗon kadi ittay ɓernde ma nden ko nde korni kon. aaden fulawa goto ɗum iway ɓen ka yimɓe fulasuji arabujo, o yiwno ka fulawa o wari o tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, o yini nelaɗo ɓernde anden nde yoori, Qur'ana jangatake ɓernde anden hula, goɗɗo mayata ɓernde anden wulla, hay e hunde ala ko wullinta ɓernde ande yorino wonino kalla barrana ala qulubihim. no woodi woɓɓe ɗo joni ɓe yiyata masibo gite maɓɓe wulla, Qur'ana jangatake ɗo fi ayeje mayde ɓernde maɓɓe wulla, ɓe mijitotako fi lakara ɓe hula ɓernde maɓɓe wulla. haray o kala tawaɗo e o catégorie ɗo haray ɓernde ma nde yoori. sina ɗon si fatunde heɓike neɗɗo mo wonduno ɗa nokku ngoto mo accima yehi hide hani andugol pellet on kadi a yaray wano oɗo yaari non. kono woɓɓe hay hunde ɗum ɗo deransataɓe hande kadi. joni noon ɓayi o aden fulawa ɗo o wari o landike nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko honɗum mi watta fiyo ɓernde anden iwu ko yoori kon. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe tindinno mo piiji ɗiɗi har naɗi ɗi wowolɗen ɗa watten e hoore ɗin ɗon hara woni piiji nayi fiyo ɓernde goɗɗo hoyu, ɓernde nden wona hulore Allah. ko ɗum Allah ini wa iza tuliyata alayhim ayatuhu zadatuhum imana, no goɓini o wajilat qulubuhum, ɓerɗe maɓɓe ɗen ɗe hula, ɓerɗe maɓɓe ɗen ɗe hoya si fi Allah jantama, si Qur'ana jantama. ko ɗum si tawi goɗɗo Qur'ana wajarimo, mayde nden kadi wajarimo, ko ɗum si tawi ceernojo mo wi man arada wa'izan, kala falaɗo waaju fal mawtu yakfihi, mayde yoni ko wiyete kon waaju. si tawi noon an hay ɗum ɗon wajatama hoynata ɓernde ma nden, haray ɓernde ma nden nde gayni kornugol. Qur'ana jangete ha ɓandu ma ɗum diwnata, ɓandu ma ɗum hulata, ɓernde ma nden hulata, gite ma ɗen wullata, andu haray an kadi tigi tigi on ɓernde nde yoori. ko ɗum won hewno karamokoɓe ngo ɓe toroto ɓe inni allahumma wana uzu bika wa min aynin la tadma, e gite kadi ɗe wullata fi Allah. wulli wosi tawi ɓiɗɗo mum maayi, wulli wosi jawdi mum tigi tigi on perdi, wulli wosi suudu mum sunnama, wulli wosi sokama, wulli wo tenti wano enen wonɓe gaaɓe so har ko CPS woni ko kupa, ma wulli wo si tawi har ko kaydi mum woni ko jaɓita, wulli wo haray tigi tigi on sa addanama facture ɗum ɗon to woni ko wullinayma, haray ɓernde ma nden haray yoori. goɗɗo no hani wullugol kadi hara ko fi lakara, wonde an tun ɗannina o courant hinda ka chambre ma yi'a nde niwre ko woni ɗon, andita pellet wondema a naatay e nder gabru, naata e nder gayka hara ko an tu woni ton.
jon non o aden fulawaɗo ɓay o ari o landike nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o yini ɓernde ande yoori ko honɗum mi hoynirta nde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo atimul miskin, ñammin miskin. Neɗɗo ñamminayɗo miskin, ittayɗo sadaka, ɓernde makko nden hoye. ko ɓe Allah yewdi fimo wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu sharra zalika alyawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira ila akhir alayat. ɓeɗo ko ɗum noon ko ɓe ɗaɓɓuno Allah on dandi ɓe lette ñalande dargal, dandi ɓe lette tawata ko ñalande musude sattude nden ñande hara mo ɓeno daroɗo e golle muɗum nelaɗo adoranimo sallallahu alaihi wasallam atimul miskin, ñammin miskin. ɗiɗaɓum ko honɗum ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wajinomo kadi ɓe maki honɗum ɓe yini wamsah ala rasil yatim, wo mawlu hoore alyatima. Alyatima wullintake, alyatima si wullinama e hoore leydi ko ɗum dimbata arsi allahu subhanahu wa taala. Arsi allah dimboto si tawi alyatimajo wullinama e hoore ndi leydi. Allah inna jibril ko kanko ɓuri humpitade ene landanoyan tefa nan ko hommo wullini o alyatimajo momi wari be muɗum. Ko Allah ɓuri andude ko hombo. Jibril ina ko kaarijo o ina oɗo mi harminanimo hay urgol aljanna si tawi hara ko e hoore toñe wullinɗa o alyatimajo ɗo. Hara ko waɗirgol joni ittere mone an e ben makko on weldano ma muneji ko marannoɗama kon fuu wona o bappiraɓe gollirta non haray hino hulɓini moƴƴa. No wodi bappiraɓe goo hino ton si babajo maayi koye ɓikkoye lutti ko soñjugol koye ñaama jawle ɗen mo ñaami jawdi alyatima ko yiite jahannama woni ko o ñaami o yilto kadi o naadoye kadi yiite jahannama. Mo wullini alyatima e hoore toñe Allah harminanimo heɓgol hay urgol aljanna wona fere aljanna. joni noon mo mowli kadi hoore alyatima hara ko mowlirdande ko sabu yurmede andita an kadi Allah no wowma wadde alyatimajo mo wowma wadde kan afwan ɓiɓɓe ma ɓen alyatima wowlira sabu yurmede Allah inni o haray mi harmini gon jungo ɗon joom maggo e natoygol yiite jahannama. haray noon kadi sa mowli hoore alyatima hara ko sabu yurmede andu ɗum ɗo wona e sabu ko hoyni ɓernde ma nden kadi itti ɓernde ma nden ko nde yoori kon. musidɓe julɓe tedduɓe buyi e meɗen wontiriɓe Europe, wontiri Amérique, Canada, haato haray no jogii cuuɗi Konakiri hara ɗin cuuɗi ton hara hay goto ala ton. ƴettu miskinjo waɗa ton, ƴettu alyatimajo wona e ɗe galle. Allah tippinta albalaw, Allah tippinta probléme ji e galle ka alyatimajo wona ne'ede hara ka sabu Allah. Allah tippinta sonja e sohola e ande e galle ka alyatimajo woni. Allah waɗa e barki e ɗen galle, o waɗa yurmede e ɗen galle, o waɗa newende e ɗen galle, o itta sonja e ɗen galle sabu on alyatimajo ko wona ne'ede kon e nder ɗen galle. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala wonɗo e newde alyatimajo har ko sabi Allah yo Allah dandu ɓiɓɓe makko ɓe wonde alyatima. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala galle ka alyatimajo woni mi toriki Allah yo Allah dandu ɓen ɗon ande e sohla aduna e lakara. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala yiwɗo nde yewtere ɗo kadi o ƴettiri sabu ɗum ɗo alyatimajo o dankorimo lillahi azza wa jalla wata Allah yoɓirmo ɗum sina natal aljanna. yo Allah ittanmo ande e sohla fi duniya wal akhira. haray ka radio meɗen lawol kisal Facebook wonno ɗen musidɗo moɗon on Abdallah Diallo. haray mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu hara ko sabi Allah woni ko mi yewtiri kala yirɗo yewtere nden kadi o sakitiroyde lillahi azza wa jalla. yo Allah kafidu en fu meɗen e moƴƴere nden. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.